YDee asibonge bafethu ukuthi sikwazi ukuthi siphile lonyaka siyawuphetha manje sa-2020 ungaphathekanga kahle lonyaka ozayo kusayilakhi June 9 message sure ufuna ukuthini sekuyaphela ngawo awubona ukuthi mndeni eminingi ikhala ngawo ubheka inhlanhla ngaku-2020 kumina eza nayo okokuqala ngakunika lonke ithemba lami okosibili imisebenzi ayitholakala ingozi engaka indaba wenza ukuthanda kwakho indaba ungenze ngizonda usuke ngizalwa ngalo ngoba uyazi ngeke ngenze lutho imali mangenayo nkosi ngenze ngibenze bonke abantu bakudumise ngizoshaya ingoma ngomthandazi bajulise bonke abadukile nkosi indlela ubakhombise bese kuthi abangabona indlela yabo uyikhanyise nkosi ngenze ngibenze bonke abantu bakudumise ngizoshaya ingoma ngomthandazi bajulise bonke abadukile nkosi indlela ubakhombise bese kuthi abangabona indlela yabo uyikhanyise abangena lutho bakhombisa ukuthi ukhona ngeka netafula izitha zabo zibe khona konke abakwenza